For any adofano mema obibia akwaba ede ebatu ma chichin HS so musun for muniaba episkapane nenso minimum edi ehye ne de den sema ba beto yapno eso ena mede ebesom mu na ye Church of Pentecost asore achese won nim say eba no enso we wo de Pentecost asafo ya asafo a wo mo age wo mo di pa eyi na asafo achese wo mo ewo Eastern region achim enyina sin ene de akonfuran for akwakoto e de ahye nipa edu enan eso a ebiem nso no emaya anase ye ma minimum omani afimiensan so omuka local assemblies no ehun akonfuran for akoto e de ahye wo mo eso na de wode ensem no ebebetu edwa emag anafo se ye hunu de ekoso Elder Enoch Ofori achese wo chiremu a wo mko district officers program bi wo otafo achim eho na wo mko program no wo mufri wonu mo makodi wo mudwuma area wo mo eba anajofa eno anajofa 9:30 p.m. ena akonfuranfo eto edihye wo mo eso achese wo mo echiremu a na wo mo empake wo mo eka na no ena Deacon George Asare ononso so achese wo victim of the court so no dey to kasapa etiefo enim SM wono na chese wo mo etwika no na apostle for no sorry R0bbers for no ehia wo mo ekacha wo mo se wo mo empake wo mo eka na no na wo mo edi so edema wo mo pepepe se sanse na chese nkrofuko yi wo mo ekuta etuotuo wo mo ehun enu ntin wo mo di so edema wo mo se de be ya etututu obia enkoso ma obia ntimi enhwere ne kra enkwa enu nti wo mo di so epake kan na no na chese R0bbers yi ebowra ka enu epia obia esi abonti ma wo mo edida formen ye se de wa wunim no hwe movie mu ase de etie no sa pepepe na Deacon George echiremu a ekọ eso a chese nipa no a wo mo etohwe wo mo so wo mo ya conference no mo ye nipa enan na enumu na wo mo sika wo mo funds na program wo mo koye no offering na ebe mu nyina no chese nkrofo yi edi free wo mo ensem a wo mo edi donhwere baako wo fom honum ansa na chese conference no ejai wo mo emu ebra wo mo sese die wo ma dibibia edi free wo mo ensem a wo mo ni hwea wo mo betimi ejeren edi aka ho ebiemu na eno na chese papa yi echirema achim nyina sen ena tafo ena ebiem so from tafo elko achim mase ena ebiem asafu rose no ede for years now no de akonfurofo egusu yie papa dane da wo mo edi wo mo den pone na ebusuafo mo beka ya enche ye bia ena Kumase highway nya no eduadai chese akonfurofo eto share VIP station VIP bus so a chese wo botu efa driver no screen my tuyi ekasa ewo driver yi mo nam so ejeje nkofo mo tete VIP bus no wo mo phones wo mo sika ne de ekeka hu enti na chese Deacon George Asare echema ayade anase akoye ade adane da wo mo edi akoniaba ewo hono mu a dane da no chese wo mo hia akonference for ne se wo kwa adwuma o sa wo kwa kwan so sa wo kwa nyu akwa yese se kwan no ene R0bbers no o makwa akofa yonko asese dan da wo be hia nkrofo ewo eso a wo mu edi ewu wo mu edi boni na Church of Pentecost asafo manene penifo mo dan no de wo ma no disem etu edwa ewie na ekwa yesem ase dan da nkwanhia esisie dan da ensem a ekoso ye kaka so akwa yese ye ka edigu ewiemu ye ka edigu mframa ma se yen kan fa nkyire obia aposi for muti wo ensem we bi ekoso amote enoma bi se ekoso amote dan na mo ye ede afa ho enkogo sisi anamu nipa bi ebeka ansa na moto anamo se mo boa temamufo anam mudwumadi amodi nyina ye se mo bo japade nipa eho eban na se dan da nipa be konsohwem dan da nipa be kwa atiti mu na wo mafa this trauma mu na dan da wo mu hia conference wo man kasa yonku nipa
so true samre na wo mo enim wo mo enam etu a ekura wo mo enam akode ne enwoma wo mo ahyehye wo mo nti na afi akwa ye atamfo ene eye nipa ena edi ehia enti daben ena ye bekoso a ekọ eye sa ohawe emu ehu benya se aposifo empanyifo se muti amon sorry na ne akwan no eso no se ene emu behwe se aposifo dane da ye nim se ye din a wo mu do mu dwuma ye wo eye baabi a ya na ebi wo hono mo masisi barrier e wo hono nanso so akwan bi wo hono mo hwe na se mo te eye nkwanhia mo te sa konfirmfo edi eye bone wo hono ma e hono ma e ho enya mo target entwen se dane da ye mfa eye nsememetu ijesem akonfirmfo ahia eye nkrofo bi wo kwantempon so e ku nipa dodo se ansa na motu anamom e wo se eye dwumade edi ahye mo nsa se wo se mo mpo nipa ene japade ho ban mo ma eno enye mo hi ansa na dane da mo ntimu hu efa engu monten so because eye dwuma wa ye wa agensem ubetu ana watu hu ase wonum se wo beye na so dane da ji se ye hye mo se mo nkonko yese ana ji se mo nti bibi ebi ho kra mo te krampo na mo nye de mundi so na se nene na ahobambo na mai magensem mo bo eye timemfo na mo bo ne sen e na akwa wie sen e de amamu enti ye hwe na ye hye eye no so se no eye ekọ abato afe na ebiom so afe no ekọ na wie ye no nsebwe de ye bete na ahoboa ben e na ye ede abohoma ye boaboa ye ho se ne be ye beji eye okra bi enso edi every eye sa wo ye neyimu na nkofa eye oha kase bia amfa amba nyame ene ye dana se se eye ye nuanom a wo mo kohia ye akonfowamfoi wo mo antimi antutuo amfa ambo wo mo na mom sika ena wo mo eje ye edi free eye wo mo cha wo mo ja wo mo kra edi mom na ebia na enkonko ye se da o se da ne da because enye obia no wonam a wo kura sika e wo no afi ye be kwakohia obi a hwini no no na kun ene wo se wo mo nyeden wo mo enkuno ento entwente hu be hia se kwantempon so mpanifom muntum nan emfa enso no na eyeye ntimi to ye na hobampo adwuma yekofom entimi ndi atenetwe wo hono na timi abre ene akonfowamfo ahia ha ene eye car accident esi wo ha se no nkwaleba na timi abo amo my Ghana so yetimi afa yentuma pa efra na yenya eye asundwe ne anije aye pem ewo ye mayi emu abusuafo ensem a ekoso enoma esisi de ekokoso achese dane da obi wo hono nkwa wo di ne yonko bone a wonnim wondwen wo se nipa wei woye wan nipa wei otesen nipa wei otesen miankasa wonya nuhu wonya ade bi ti se wei eye minia eye me yonku mi di ne boni ekwa ko wie ne sen te bia be ne di be kwa ko wremu na da ne da ye dwene ye nkasa ye de ho ena mo se ye de ye pe de ena mo se da ne ye de ni bresi ye aban so adwuma ni ho num ti na kro no ekoso adwuma ni ho no so dodo na de wo mo se ye bibia ekoso dodo na e de wo mo so ahodin eye bibia ekoso enti ko si da ben ena wo be bo kro no ekosi da ben ena wo benya adwen sacha se kro no enye adepenti wo be uncle until so wakuni pebi anam ana se wankasa no wakwakoda prisoner wanya agensasha ansa no wahunu se ade amiye enye anam moma ye maye ni enda ho ni ehunu se ade bi wo hono maye ya ebe ha na ye nsusu yetu ye ho efo efri eye ehun abusuafo obetimi de wadwentra aba afa nsemi ho e too much GH your comment section e bi mo so like your videos na share or all the social media platform e bi mo so obetimi follow your way IG page too much GH_media e de ekwesi kapa dasene ye the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwepe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame shira na ura too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.